Oke, halo guys. Pertama-tama saya ucapkan izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batinnya. Mari kita putarkan video kocak ya, video lucu sesuai dengan konten saya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita putarkan video lucunya ya. Ayo di mana? Kesana kemari membawa alamat. Lawai. Di pergi? पता नहीं किस बहन चोद की नजर लगी है। इसका मेरा नीचे उड़ गया भाई। हेलो Hola, Carlos. Hello. Kesana kemari membawa alamat. Hello. Hola, Carlos. Oke, sekian dulu ya videonya. Tonton video-video berikutnya ya. Terima kasih. Bye.